ćemo za par sekundi, idemo uživo, Ok, pa ćemo se ispričati večeras. hoćemo malo. Evo ga, idemo uživo. Dobro večer, dragi čitaoci, gledaoci portala Mikromreža. Dobrodošli u još jedan live razgovor. Naš večerašnji gost je košarkaš Elmedin Kikanović. Pozdrav Elmedine, hvala ti što si izdvojio vrijeme večeras da govoriš za naš portal. Hvala vama na pozivu i naravno pozdrav svima koji nas prate večeras. Evo, reci mi prvo kako si, šta radiš, gdje se nalaziš trenutno? Pa dobro, evo, trenutno sam u Monaku, tu smo ostali dok se ova situacija ne riješi. U Monaku i u Francuskoj nas nalazi vanredno stanje do 11. maja, ja mislim, tako da za sad smo tu i čekamo da se situacija smiri, da se normalizuje koliko toliko, pa ćemo vjerovatno na odmor, budući da je liga završena za ovu sezonu, tako da po svemu sudeći, nadam se da ćemo uskoro kući. Pa dobro, kako izgleda trenutno stanje baš u Monaku, Monte Carlo? Znamo da je to jedno luksuzno, glamurozno mjesto, kako se ljudi ponašaju. Pa jeste, ovdje je ograničeno kretanje, budući da je sve ispreplitano, da je Monako mnogo mali, da je tu granica sa Francuskom, tako da uglavnom su usaglašeni ti neki principi funkcionisanja trenutno, tako da imamo pravo da izađemo iz kuće na sat vremena dnevno i to u krugu od 1 kilometra uz popunjen neki formular. Ukoliko nemaš formular, bivaš kažnjen. Kazna je nešto oko 150 eura, tako da svaki dan ispunjavamo te formulare i u principu sve je zatvoreno ovdje, restorani, kafići, sve osim supermarketa i apoteka je trenutno zatvoreno. Prema nekim informacijama restorani će biti zatvoreni do 15. juna možda, a najavljeno je od 4. maja da kreće ublažavanje ovih mjera, pa ćemo da vidimo na koji način će to da funkcioniše. Znači, tamo su rigoroznije mjere nego ovdje kod nas. Vi imate manja prava nego penzioneri ovdje. Pa, pa jeste, mada dosta je izazova ovdje. Proteklih dana bilo je vrlo lijepo vrijeme i dosta toplo, ali bukvalno zatvorene su sve plaže, svi parkovi, čak i šetališta pored mora su zatvorena. Policajci kontrolišu redovno i automobile i pješake, tako da ljudi se pridržavaju, što se kaže, koliko mogu, mada prema nekim informacijama od kojih sam došao u Nici, koja je tu na 20 kilometara, kao da nije vanredno stanje, tako da, pošto je to grad od nekih 150.000, dosta je više ljudi koji se kreću. Monako je dosta manji, negdje 40.000, tako da i tu nema nekih prevelikih kretanja. Svi iskoriste taj neki sat vremena dnevno da izađu malo, da prošetaju, da odu do marketa nešto da kupe, ali uglavnom život je, što se kaže, zamro, nema baš puno ljudi na ulicama i bolje je tako, naravno, što i savjetujem svima da poštuju mjere koje su nadležne službe donijele kako bi se što brže popravila ova situacija. Reci mi kako izgleda sad tvoj život bez košarke, čime se baviš? Pa, vrlo je čudno, naravno. Prvo, u nekom trenutku nisi znao šta da očekuješ, da li je sezona gotova, nije gotova. Iz dana u dan stižu neke informacije, igraće se, neće se igrati. Dosta je psihički bilo teško iz početka dok se nije iskristalisala malo ova situacija. Mislim, sjediti kući naravno nije lako, ali naravno ima i mnogo gorih situacija, tako da ako se od nas traži onaj minimum da ostanemo kući, da se pridržavamo, mislim da to svako od nas može da uradi kako bi sačuvali sebe, svoju porodicu, druge ljude, naravno. To je ono što moramo da radimo. Ovaj dan bukvalno svaki izgleda poprilično isto, tako da nema baš prevelikih dešavanja. Imamo tu neko dvorište, pa tu se igramo sa sinom. Iz klubske teretane sam uspio da uzmem neke rekvizite za trening, tako da pokušavam koliko toliko da održavam formu dok sam tu u kući, da odradim neki trening snage, ali naravno sve je to
ovaj, vrlo skromno što se kaže i što se tiče intenziteta, međutim koliko uslovi dozvoljavaju, to je što mogu trenutno da uradim i naravno igra sa sinom, neke serije, filmovi sa suprugom, to su nekako ta dešavanja i kako provodimo vrijeme ovo. Dobro, da li vam je klub pripisao neki program treninga ili to radite samo na individualnoj bazi? Pa u svakodnevnom sam kontaktu sa klubskim kondicionim trenerom, on mi šalje te neke programe koje ja slijedim i tako da u svakodnevnoj smo komunikaciji, u dogovoru s njim planiramo naredne treninge. Postoji mogućnost da se dozvole individualni treninzi u našoj dvorani od sljedeće sedmice kada je najavljeno ublažavanje ovih mjera, ali to još uvijek nije zvanično. Mislim da večeras treba da se princ Albert od Monaka da se obrati večeras i da saopšti na koji način će da budu ublažene te mjere, pa ćemo da vidimo kako će to da se odnosi na sport, na naš trenažni proces i vidjet ćemo od sutra šta ćemo da imamo na raspolaganju. Dobro, to je neka trenutna aktualna situacija. Da se vratimo na neko ljepše vrijeme. Kada si ti počeo da treniraš košarku? Pa prije neki 14 godina. Više u stvari, više. Kad sam imao 13 godina počeo sam da treniram. Znači prije nekih 17 godina malo sam se zaračunao. Budući da uskoro punim 32, znači bio je to neki 7. 8. razred osnovne škole, i eto. Izrastao si 1,91 m, ajde da probaš sa košarkom, to je bila ona klasična priča. Nekako sve je tako počelo u školi košarke Sloboda Dita, koja je u to vrijeme bila vrlo masovna. Čini se da je u to vrijeme bilo neke 700-800 djece u školi košarke i otvorili su i u mojoj osnovnoj školi treninge, što se kaže, počeli smo da radimo i tako je nekako sve počelo. Znači, može se reći da sam relativno kasno počeo, jer većina nekih to počne ranije, ali eto. Jesi trenirao neki sport prije? Pa nisam htio, mislim, moja ljubav je također i tenis, ali eto, sticajem okolnosti nešto sam odugovlačio tamo ovamo i onda već kad sam izrastao, rekli su da bi najzgodnije bilo da probam u košarci. Eto, izgleda da nisam pogrešio. Pa, izgleda da nisi, a kažeš, bilo je tad baš mnogo djece. Reci mi koliko se ta djece okupljalo na igralištima poslije treninga? Ma bilo je dosta, stvarno. To, što se kaže, neko drugo vrijeme bilo i bez ovih pametnih telefona i što se kaže, ali eto, dobro je bilo stvarno, mislim, skoro polovina mog razreda je počela s treninzima, što dječaci, što djevojčice, tako da su nekako i ovi mlađi razredi, bukvalno od 1. do 8. razreda imali smo neke kategorije, ali sada kad pogledam to je dosta skromnije, dosta manje djece, nažalost, ali eto, kažem, u to vrijeme stvarno škola košarke Sloboda Dita je bila masovna i Žarko Vujović je bio čovjek koji je to sve pokrenuo i koji je mene, što se kaže, usmjerio u košarci i on je najzaslužniji u to vrijeme što sam počeo da se bavim košarkom. On je bio tada direktor Sloboda Dite. To je čovjek, mogu slobodno reći, koji je krivac što sam počeo da se bavim košarkom. Da li si imao nekog košarkaškog uzora na početku svoje karijere? Koga si volio najviše da gledaš, da kopiraš poteze? Pa jesam svakako, pratio sam i te neke evropske utakmice Sloboda Dite, reprezentacije Bosne i Hercegovine, i svakako da gledajući kroz te neke utakmice imao sam uzore. Jasmin Hukić, moj sadašnji kum, nije tada bio uzor, nisam ni slutio da ćemo posle par godina zaigrati zajedno u reprezentaciji, a nakon toga smo bili saigrači u Rusiji, sada kumovi. To je bilo vrijeme kada je Mejdan gorio, kada je bio ispunjen do posljednjeg mjesta svaku utakmicu
kada se igrala i ova Jadranska liga, kada su utakmice reprezentacije bile na nož, kao što uvijek bude u Mejdanu, tako da pamtim te neke atmosfere i ta neka luda vremena kada je grad bukvalno živio za košarku i zbog toga mi je on nekako bio taj čovjek koji je u to vrijeme bio najbolji igrač reprezentacije, najveća zvijezda reprezentacije, a uz to i čovjek koji je dosta prirodan, dobrog srca što se kaže, a pratioći NBA utakmice, mislim da je Tim Duncan bio neki tip igrača kojeg sam volio da gledam i kasnije kroz karijeru sam uvidio da imamo i neke sličnosti u igri i da sam trudio se da neke njegove poteze, što se kaže, skinem tada kao klinac, naravno, sada kao odrasli, opet sam neke te njegove poteze gledao. To je neki igrač iz NBA kojeg sam ja volio uz Paul Gasola, naravno. Taj neki tip igrača, njih dvojice i stil kako igraju mi se dopao kao mlađem i eto, njih dvojicu bi izdvojio iz NBA lige. Dobro, evo, dok si igrao za Slobodu Ditu, kako ocjenjuješ tadašnji kvalitet BH lige, ako uzmemo da smo imali veoma kvalitetne ekipe poput Bosne, Širokog, Igoke, Borca? Pa jeste, mislim da je kvalitet bio na dobrom nivou. Mi smo bili tu negdje uvijek u te top 4 ekipe. Mislim da smo 2 puta igrali polufinale play-offa. I hokeja naravno je bila na visokom nivou, kao što je i sad kroz ABA ligu gdje imaju i ozbiljan budžet i svakako su najorganizovaniji, verovatno finansijski najpotentnija ekipa u Bosni i Hercegovini. Širok je tada bio na dosta višem nivou. Zadnjih par godina u nedostatku novca potpuno se okrenuli u radu sa mladim igračima. I naravno, Sloboda Dita je bila tu, Bosna isto je bila na visokom nivou u to vrijeme, tako da je liga bila dosta jača. Znači, da bi ušao u te 4 ekipe nije bilo baš lako. Mi smo imali neki spoj mladosti i iskustva, tu je bilo dosta mladih domaćih igrača, među kojima sam bio i ja. Bilo je tu i stranaca najviše iz Srbije. Svakako ime koje je najdublji trag ostavilo u to vrijeme je Slađan Stojković, koji je i prije rata nastupao za Sloboda Ditu, a onda se vratio i oprostio se od košarke u dresu Sloboda Dite i sjećam se dobro kad smo igrali protiv ekipe Posušja, čini mi se da je postigao na svoj 41. rođendan 41 poen. Tako da je to svakako jedan od najboljih šutera s kojima sam igrao. I kažem, bila je liga dosta zanimljiva i tu i neki igrači su u toj ligi ponikli i nakon toga su napravili uspješne karijere. Bojan Bogdanović je igrao u to vrijeme za Zrinski, sada pričamo o NBA igraču najvišeg kalibra. Niha Đedović je također igrao u Bosni tu domaću ligu. Zatim, ako pričamo o Slobodi, tu su Miralim Halilović, Milan Milošević, zatim ja, tako da Sloboda je imala taj neki kontinuitet rada sa mlađim igračima kroz sve te godine i mislim da smo u to vrijeme postizali dobre rezultate. Evo, kasnije ćemo preći na pitanje naših čitalaca, ali ima sad jedno koje se nadovezuje na ovu temu. Koje to gostovanje bilo najteže u tih nekoliko godina s početka tvoje karijere? Pa sad, ne mogu da se sjetim, igrajući kroz Bosansku ligu, najvatreniji teren je bio u Tuzli, tako da je najteže bilo onima koji dolaze u Tuzlu. Znači, ono je sve lako poslije Tuzle. Ovako, mislim, molim? Eko, vama je najlakše onda u gostima igrati kad drugi vide kako je kod vas. Pa da. Nama je otprilike bilo najlakše. Ostale ekipe su naravno imale podršku, ali što se kaže, kad preživiš mejdan, onda možeš sve. Tako da, pa ne mogu da se sjetim. Možda iz tog vremena bilo je zanimljivo, jer jedne godine ekipa studenta iz Tuzle je bila
također u toj premijer ligi, da kažem, kako se već tad zvala Liga 12 ili 14, ne sjećam se, i ti neki, da kažem, gradski derbi su bili zanimljivi, gdje se grad nekako podijelio na one koji su podržavali student, neki su podržavali nas. Dosta teška su vremena za Slobodu tad bila, financijski problemi, student je bio dosta financijski moćni u to vrijeme, čini mi se, tako da to je onako bilo nekako zanimljivo za igrati, bilo je dosta navijačkih čarki, da kažem, a što se tiče ostalih terena, pa ne znam, sad ne mogu da izdvojim. Bosna je imala solidnu podršku, međutim u domaćem prvenstvu to nije bilo nešto spektakularno sad, tako da ne mogu sad, možda kasnije u toku razgovora ako se sjetim, ali trenutno ne mogu. Znači, tada je u Tuzli bila, što se tiče košarke, slična situacija kao sada u fudbalu. Imamo Tuzla City koji je mnogo jači financijski nego fudbalski klub Sloboda. Pa otprilike nekako tako bilo, ali taj projekt studenta je zaživio možda godinu, dvije, nakon toga su oni se povukli, mislim da sad, mislim da ne igraju ni A1 ligu, ni A2 koliko sam vidio, a da, mislim što se tiče Tuzla City-a, oni su daleko stabilniji i naravno u fudbalu su mnogo veće pare nego u košarci, tako da oni imaju stabilan izvor finansiranja. A Sloboda kao Sloboda, koliko god da se mučila, ona će uvijek da bude Sloboda i naravno da će da se izdigne iznad svih nas pojedinaca i da živi. Šteta što također sportsko društvo Sloboda prolazi kroz teške trenutke u godini u kojoj se slavilo 100 godina, ali tako je kako je, svi muče, svi se muče sa tim financijama, naravno to nije zaobišlo ni Slobodu i vjerujem da će se izdići iznad toga i da nastavi sa usponom. Dobro, eto dok si igrao u Tuzli, kako je stigao poziv iz Zvijezdi? Pa mislim da nisam tada imao ni punih 19, znači imao sam 18 godina i uspostavljeni su kontakti već bili pred kraj lige koju smo igrali tada, mislim, Lige 12. I onda sam, čini mi se, priključio sam se reprezentaciji seniorskoj i nakon toga su igrali kvalifikacije u kojima sam nastupio također i onda u toku ljeta taj ugovor je potpisan i tako da sam sa nepunih 19 godina otišao u Crvenu zvezdu i tamo sam proveo 3 sezone. Reci mi, kako ste prihvatili tamo? Ko ti je bio najveća podrška? Od koga si najviše naučio? Generalno ili u tom vremenu u Zvezdi? U tom vremenu u Zvezdi koji si proveo. Kako ste prihvatili to? Pa mislim da sam izuzetno dobro primljen i stvarno svi saigrači, svi u klubu su se prema meni ponašali kao da sam rođen tu, kao da sam domaći igrač, i isprva to za mene i nisam shvatao Beograd kao inostranstvo, to sam već u nekim intervjuima govorio, jer tek posle kada sam otišao u Sibir, u Rusiju na 6000 km od kuće, onda sam shvatio šta u stvari znači inostranstvo, jer Beograd je na 2 sata od Tuzle, tako da u tom nekom smislu ništa mi nije falilo, naravno da su mogli da me posjete non stop i porodice i prijatelji su dolazili i taj neki mentalitet ljudi je isti, tako da što se tiče Zvezde, vrlo lako sam se adaptirao. Svi saigrači su mi naravno pomogli, ne bih nikoga da izdvajam, naravno kroz 3 sezone sam stekao dosta prijateljstava koji dan danas traju, tako da sam izuzetno ponosan na taj period, iako u Crvenoj zvezdi u to vreme nisu cvetale ruže, da kažem, nije bilo nekog izgrađenog sistema, dosta je bilo turbulentno, menjale su se uprave, treneri, ali eto, mi koji smo tu bili smo se trudili da damo svoj maksimum i iz te situacije da izvučemo što je moguće više. Evo, kada spominjemo Zvezdu, ne možemo da zaobiđemo ni pitanje
vječitog derbija. Kako je to igrati u vječitom derbiju? Kako igrati na domaćima? Kako na gostujućem terenu? Ima li straha kad se igra u gostima? Pa svakako to je poseban osjećaj i to je naboj koji pojedini igrači nikad ne dožive u svojoj karijeri. A eto, ja sam to iskusio već sa 19 godina. Kada prođeš taj gradski derbi koji je bukvalno najveći u Evropi ili jedan od najvećih u Evropi, posle toga ti je sve nekako lakše, jer takvih tenzija zaista osim možda Panathinaikosa, Olympiakosa i ne znam, na turskim terenima kada igraju Fenerbahče, Galatasaray, na primjer, jedino su možda to može da se poredi, sve ostalo je dosta ispod. Naravno da je ta neka nenormalna tenzija bila, ali to je tako, bukvalno u Srbiji košarka je kao religija i bukvalno navijači se dijele na grobare i na delije i stvarno je veliko iskustvo bilo igrati takve derbije i eto, igrali smo, čini mi se, 3 godine i bilo je tu susreta i kroz Jadransku ligu, kroz domaću ligu, kroz kup, tako da ni sam ne znam koliko sam ih odigrao, ali kažem, veliko iskustvo. Pa iz tog perioda sigurno ostaće upamćena finale Košarkaške lige Srbije 2009. Ti si igrao sjajno, gubili ste 2-0 u seriji, bili ste otpisani, vratili ste se na 2-2 i šta je nedostajalo Zvezdi da preokrene kompletnu seriju? Da li je Partizan toliko bio kvalitetniji? Pa nije bio toliko kvalitetniji, ali Partizan je u to vrijeme stvarno imao dobru sezonu, ali mi smo se vratili bukvalno kada su nas svi otpisali. Dakle, nakon tih 2-0 već su pripremili balone, oštampali majice i čekali, što se kaže, da proslavi se titula, ali eto, mi smo uspjeli da pobjedimo tu treću utakmicu pred navijačima Partizana. Nakon toga pred domaćim smo ponovo slavili. Eto, u toj petoj utakmici jednostavno nismo uspjeli da pobjedimo. Partizan je noše navijačima slavio. Verovatno smo se dosta potrošili na prethodne 2 utakmice na kojima smo stvarno igrali izuzetno i bukvalno cijela serija je bila stvarno izuzetno fizički teška za igru i kontakti koji su bili u tim utakmicama zaista su bili u takvom intenzitetu da posle toga stvarno ni sudije nisu znali više šta da sviraju, šta da ne sviraju, ali eto, u takvim nekim okolnostima Partizan se na kraju bolje snašao i osvojili su tu titulu u petoj utakmici. Eto, nakon završetka te finalne utakmice, mislim, te sezone, počeli su problemi u košarkaškom klubu Crvena Zvezda. Da li se osjetilo tada na igračima, da li su njima kasnile plate, jer tada je Zvezda počela problemi sa svih strana? Pa problemi su bili i moje prve godine u Zvezdi i moje treće godine u Zvezdi. Jedino nije bilo dakle te sezone 2008, čini se 2009, kad je klub preuzeo predsjednik Vučićević i kada je trener bio Svetislav Pešić. Predsjednik Vučićević je stvarno imao i s nama par sastanaka sa igračima i to je stvarno čovjek od riječi koji je se prema nama stvarno odnosio na jednom visokom nivou sa ogromnim poštovanjem i on je sve svoje obaveze prema igračima ispunio, ali čini mi se da je ostavljen pomalo usamljen, jer oni koji su obećali da će da pomognu u finansiranju su digli ruke, tako da je on ostao to nekako sam i nakon te sezone odlučio da se povuče i naravno nakon toga su nastali problemi, većina igrača napustila ekipu i čini se smo ostali sa 3-4 igrača pod ugovorom i bez trenera bukvalno do 10 dana pred početak lige i naravno da u takvim okolnostima ne mogu da se očekuju neki ozbiljni rezultati, mada i uprkos tome mi smo sezonu u Evrokupu dosta dobro otvorili, malo slabije u Jadranskoj ligi. Na kraju je to rezultiralo smjenom trenera pokojnog Ace Petrovića, s kojim sam imao izuzetnu saradnju, koji je stvarno izuzetan trener, izuzetan čovjek.
nakon toga nas je preuzeo Aleksandar Trifunović i tada je već bilo dosta problema sa financijama i naravno se to osjeti na igračima, na atmosferu i u takvim okolnostima izuzetno teško i raditi i računati na neki ozbiljan rezultat. Mi smo se trudili koliko je to u našoj mogućnosti da odradimo sve profesionalno i da izvučemo maksimum iz te sezone, koliko toliko smo uspjeli, ali kažem, promjena trenera u sred sezone, promjena uprave u sred sezone, kasniji početak priprema, sve su to okolnosti koje su uticale ta sezona bude takva kakva jest. To je vrijeme u Zvijezdi je bilo zaista turbulentno i u takvim okolnostima, financijskim problemima, nasuprot nas Partizan koji u to vrijeme bio fizički, financijski stabilan, nije bilo baš lako se suprotstaviti, ali eto, Zvezda se izdigla, prošla je kroz taj težak period i evo sada smo svedoci da su klub koji igra Euroligu, koji je na stabilnim nogama i kažem, taj period 3 godine je bio težak, osim te godine sa 2008-2009 kada je trener bio Svetislav Pešić. Evo, znamo da si ti ljubimac Delija, možemo li te bar još jednu sezonu očekivati u Pioniru, nešto slično kao Pero Antić što je uradio? Pa to se nikad ne zna sad. No, stvarno u budućnosti je teško razmišljati i kada nešto planiraš i želiš, ne znaš da li će se ostvariti, tako da ja sam više okrenut ka nekim kratkoročnim, što se kaže, planovima i ciljevima, jer sve što sam dugoročno mislio, zamišljao, nekad se desi, ali u većini slučajeva to nije baš moguće, tako da trenutno sam fokusiran, trenutno je sezona završena pa sam bez ugovora, tako da čekamo neke ponude pa ćemo da vidimo u kom smjeru će se to nastaviti. Evo, poslije Zvezde si rekao da si otišao u Sibir. U čemu je razlika tada bila košarci u Rusiji i kod nas što si prošao? Pa mislim, otišao sam u jednu od najjačih liga u Evropi, VTB liga sa svim tim ekipama, ruskim, u to vrijeme su igrale i litvanske ekipe, ukrajinske, izuzetno jaka liga i naravno, osim košarke, trebalo se adaptirati i na ovo što sam ti već spominjao, na život od 6000 km od kuće, na vremenske zone, na mijenjanje, dakle, to se baš nije bilo jednostavno i budući da je ekipa, kada sam ja došao, prvi put smo se u istoriji kvalifikovali za VTB ligu i nakon toga smo nastupali u ovom Evropskom kupu, Euro Challenge kupu i to je zaista dosta potrošilo ekipu i kroz te moje 4 godine samo smo jedne, čini mi se, sezone igrali isključivo VTB ligu i te sezone smo ušli u play-off. A igrajući u Sibiru i paralelno VTB ligu i evropske kupove, to je zaista iscrpljujuće jer evo par nekih primjera. Za svaku gostujuću utakmicu znači mora da se prvo ide do Moskve, da se leti što je 4,5 sata i 4 sata vremenske razlike. Nakon toga se čekaju konekcije da bi se stiglo do sljedećeg grada, tako da bilo je situacija da smo igrali Euro Challenge u Belgiji, na primjer, protiv ekipe Antwerpena i da oni stavi utakmicu u 8:30 naveče, što je po zimskom računanju vremena bilo 7 sati vremenske razlike. Znači, to je bilo 3:30 ujutro po lokalnom vremenu i bukvalno bila je situacija da samo jednom otišao sa zagrijavanja do WC-a samo da se umijem jer su oči počele da me peku. Znači, baš je iscrpljuće i onda kad se vratiš, ponovo moraš da se adaptiraš, da se adaptiraš na ovo krasnojarsko računanje vremena, ponovo ideš u Evropu i zaista je teško uhvatiti ritam u takvim uslovima i to je ono što je najveći izazov igranja u toj VTB ligi, ali kvalitet je zaista na visokom nivou i ja sam tada bio igrač koji je imao 20 i neku godinu, bio sam mlad igrač i stvarno je veliko iskustvo igrati protiv ekipa kao što su CSKA, Himki, Unix, Zenit,
Većina od njih su, mislim, ekipe koje su igrale Euroligu, Eurokupove i stvarno veliko iskustvo. I naravno, pored ovog košarkaškog i ovo iskustvo putovanja koje vjerovatno je jedinstveno za Evropu. Koliko puta ti je došlo da kažeš šta je meni ovo trebalo da putujem svakih 7 dana s kraja na kraj Evropi? Pa dođe trenutak kad ti bude stvarno teško ili kad taman treba da kreneš pa se odgodi let pa moraš da čekaš ponovo još duže ali naravno shvatiš da je to tvoj posao. Mislim, prva godina je možda bila najteža jer tek sam došao, sve mi je bilo novo to, ali nakon toga sam se na neki način mislim, na to se nikad ne možeš adaptirati. Uvijek će taj let biti 5 sati i uvijek ćeš osjećati loše posle leta, ali nekako uhvati se taj ritam treninga, ritam utakmica i iz početka je bilo teško jer nisam pričao ruski jezik i dosta saigrača u ekipi također nije govorilo engleski. To je također bila neka smetnja iz početka, ali eto, kroz te moje 4 godine sam na neki način usavršio ruski jezik i posle toga je sve postalo lakše i za komunikaciju u klubu sa igračima, sa rukovodstvom i van terena, mislim, u supermarketima, prodavnicama, restoranima. Tako da, kada se spomene Sibir, svi su malo onako skeptični šta je to na kraju svijeta, ali u stvari Krasnojarski je grad od 1.000.000 stanovnika i to je stvarno jedna metropola u Sibiru sa dosta lijepih mjesta, restorana, tržnih centara. Jedina, što se kaže, mana pod navodnicima je što smo dosta udaljeni od ovog evropskog dijela Rusije i naravno što u toku zime temperatura može da se spusti i do -37 koliko je bilo jednog jutra kad sam bio tamo. Znači onda kad dođeš kod nas na 10 stepeni nosiš kratke rukave jer si tamo navikao. Pa otprilike tako već na -5 se skidaju se jakne. Dobro, da se osvrnemo malo na tvoje nastupe u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Igrao si na 3 Eurobasketa. Prvo evropsko prvenstvo tvoje je bilo 2011. godine u Litvaniji. Pobjede nad Crnom Gorom i Hrvatskom nisu bile dovoljne da se plasirate u drugi krug. Kako si ti doživio taj Eurobasket? Pa jeste, eto, kroz ta 3 Eurobasketa nekako utisak je uvijek da nam je falilo to nešto malo da bismo prošli dalje. 2011. smo zaista imali izuzetnu atmosferu i što se kaže, disali smo kao jedno i mislim da smo bili spremni da napravimo taj neki iskorak i čak na kraju poslije te 2 pobjede smo imali, što se kaže, sve u svojim rukama jer smo zadnje kolo igrali sa Makedonijom gdje nam je bila potrebna pobjeda kako bismo se plasirali dalje, ali eto, izgubili smo tu utakmicu i kasnije, čini mi se, Makedonija otišla do polufinala i zauzela 4. mjesto na evropskom prvenstvu, a možda smo mi trebali da budemo ti koji smo trebali da idemo, što se kaže, da s tim bismo prenijeli pobjede u sljedeći krug i bili bismo vrlo blizu četvrtfinala, ali eto, na kraju se sve okrenulo tako da je Makedonija otišla do polufinala, što se kaže, do istorijskog podviga, a mi smo ostali na korak od drugog kruga. Naravno, to su bile prve 2 pobjede, čini mi se, u istoriji reprezentacije na evropskim prvenstvima. Mislim, bili smo relativno zadovoljni, ali kada ostaneš bez šansi na taj način, naravno da ostaje gorak ukus, a 2 godine posle još gore je bilo, što se kaže. To je još veća tragedija. Da, ali eto, to je tako, sport je takav. 2013. što se kaže, neverovatne emocije, podrška navijača, igrao se u Sloveniji, ne znam, ljudi su dolazili da nas podrže, stvarno je bilo neverovatno i ta utakmica sa Litvanijom gdje smo, čini se, vodili 16 razlike i ali eto, na kraju se opet i to okrenulo protiv nas i na tu neku koš razliku na kraju smo ispali, bili jedina ekipa sa 3 pobjede koja je ispala, mislim, moralni pobjednici pod navodnicima, ali to je
slaba utjeha i naravno da smo svi bili utučeni poslije tih poraza, posebno posle Litvanije, bilo je u slačionici, što se kaže, muk, ali eto kažem, sport je takav, ta dva iskustva sa Eurobasketa, kažem, bilo je mnogo lijepih trenutaka i te pobjede nad Crnom Gorom i ne znam, dosta emocija smo potrošili, stvarno dosta truda uložili, ali eto i na kraju smo izgubili od te Litvane i ta Litvana na kraju zauzela, čini mi se, drugo mjesto i uzela srebrnu medalju. Prije toga Makedonci otišli do 4. mjesta, tako da, ali eto. Pa eto, ta pobjeda nad Litvanijom je vjerovatno najveća u istoriji košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pamtimo Mirzu Teletovića. Šta je potrebno jednom košarkašu da ima onakav dan kao što je Teletović imao u Jesenicama protiv Litvanije? Je li to neka energija, inspiracija? Šta je to čovjek u glavi što kaže, evo, ću pucati i sve će mi ulaziti u koš? Pa jeste, Mirza je stvarno odigrao nevjerovatnu utakmicu, bio u nevjerovatnom ritmu, izuzetno fokusiran, naravno to je igrač najvišeg mogućeg nivoa evropskog i pokazuje kroz NBA da je jedan od najboljih šutera sa pozicije 4 i u NBA ligi i u Evropi je bio dok je igrao u Euroligi. Zaista je bio inspirisan, puno samopouzdanja, želio je da nas odvede taj korak dalje i da odemo u sljedeću fazu, ali eto, kažem, i zbog njega mi je žao, zbog takve partije koje je odigrao stvarno nevjerovatno i dokazao još jednom kakav je to igrač, ali kažem, na kraju su nijanse odlučile i možda smo i se malo i opustili nakon što smo počeli da vodimo tih 16 razlike, čini se da je ostalo 5-6 minuta do kraja i da nismo ostali fokusirani do kraja. Naravno, Litvanci su ozbiljna ekipa, iskusna, iz početka nisu znali šta ih je snašlo kad su počeli da gube 16 razlike, hvatali su se za glavu, ali eto na kraju su opet u maniru iskusnih igrača i ekipa koja ima svakako dosta više iskustva nego naša i koja ima dosta dužu klupu, naravno, i oni su u kasnijoj fazi pokazali o kakvoj reprezentacije riječi, svakako da nije čudo što su osvojili srebrnu medalju na kraju. Tvoje posljednje evropsko prvenstvo igrao si 2015. u Francuskoj i tu pamtimo pobjedu nad Izraelom, tvoja trojka za produžetak, kasnije koševi. Međutim, nije bilo te energije kao 2 godine ranije. Šta se desilo? Pa jeste, tu smo nekako, grupa je bila onako relativno jaka, ali smo mogli da se nosimo sa svima, osim sa Francuskom koja je sa svim NBA igračima i na domaćem terenu jasno bila izraz favorit. Ponovo se tu našla Finska koja nam nikako ne leži i koja nam nije ležala ni 2011. ni kroz neke prijateljske utakmice, koja igra tu neku atipičnu košarku na koju se mi nismo uspjeli adaptirati u tim trenucima. Ali, kažem, imali smo tu šansu, prva utakmica s Poljskom, tu smo izgubili 4 razlike, da smo tu utakmicu pobjedili, mnogo bi lakše nam bilo da igramo ove sljedeće utakmice. Na kraju smo bukvalno imali tu utakmicu sa Izraelom koja je bila biti ili ne biti, gdje smo se nekako izdigli, uspjeli da se vratimo u igru, da pobjedimo, ali poslije toga smo, čini mi se, igrali sa Fincima i izgubili smo, a u međuvremenu smo, čini mi se, izgubili šansu jer ne mogu da se sjetim, mislim da su igrali Poljska i ne znam s kim, rezultatom se nije poklopio, tako da smo već bili blizu da izgubimo sve šanse i na kraju smo izgubili od Rusije. Pa mislim da smo imali problema sa otkazima igrača jer smo 2015. igrali bez Mirze Teletovića, bez Nihada Đedovića, bez Jusufa Nurkića i svakako da je jedna mala zemlja koja nema baš toliko široku bazu vrhunskih igrača, kad ostane bez takvih imena u sastavu, da nije baš lako da se vratimo i da očekujemo da možemo da napravimo neki rezultat vanserijski. Mi koji smo tu bili, naravno, smo učinili sve što je našoj moći, ali eto, kažem, možda i ta utakmica s Poljskom ispostavit će se nekako odredila u kom smjeru će se razvijati stvari, ako smo mi
nastojali da se ispravimo protiv Izraela i kasnije protiv Finske smo izgubili, za koju sam već rekao da je ekipa koja nam već izgleda tradicionalno posljednjih 6-7 godina ne leži i u konkurenciji još Francuske i Rusije bilo je vrlo teško očekivati da posle tih nekih poraza možemo da dobijemo Rusiju ili Francusku kako bismo išli dalje. Naravno smo svi očekivali više, ali eto, kažem, to prvenstvo 2015. nismo uspjeli da prođemo u tu drugu fazu koja nam je ostala i treće prvenstvo u nizu, nedosanjani san. Ali ipak pamti se s tog prvenstva tvoja trojka za produžetak. Jel inače šutiraš trojke, jel vježbaš, voliš li da šutaš? Kako je ušla ta trojka? Pa iskreno niti šutiram, niti nešto specijalno treniram, to je jednostavno bio trenutak inspiracije, Gordić je bacio taj, kako mi to nazivamo, bejsbol pas preko cijelog terena i između dva igrača Izraela nekako lopta je stigla do mene i nisam previše razmišljao, čim sam je primio, krenuo sam se prema košu i šutnuo sam i ušlo je i nakon toga Izraelci su bili u čudu jer su im sa klupe sugerisali da napravi faul kako ne bismo mi uputili šut za 3 poena, ali njihov igrač je želio da presječe loptu, tu je bio i drugi i onda već kad sam se okrenuo nisu želi da prave faul, jer bi bio faul na šutu za 3 poena, onda bi imao 3 slobodna bacanja, ali eto, ovako je ušla i onda u tom nekom luđačkom produžetku ponovo je Renfro praturio nekako loptu u posljednjoj sekundi gdje sam dao koš za pobjedu i stvarno nevjerovatan osjećaj, nevjerovatne emocije. Bukvalno smo bili na rubu, što se kaže, eliminacije, ali eto, preživjeli smo tu utakmicu protiv Izraela. Evo, svjedoci smo posljednjih godina, mislim, pratim reprezentaciju Bosne i Hercegovine, da za nju igraju stranci. Kako se snalaze stranci kada igraju za BiH? Odakle njima motiv osim tog financijskog? Mnogi od njih vjerojatno nisu ni znali gdje je Bosna i Hercegovina, dođu i igraju. Pa dobro, mislim, trend je u većini evropskih selekcija da se naturalizuju igrači, naravno da smo i mi to radili zadnjih 10 godina. Uglavnom, neko moje iskustvo da su to uglavnom bili izuzetno dobri momci koji su željeli ne samo, mislim, taj pasoš naravno da njima donosi prednosti bez neke novčane naknade, oni otvaraju sebi tržište, jer poznato je da u Španskoj ligi je ograničenje na 2 američka igrača u ekipi, zatim u Francuskoj također je ograničenje na 4 američka košarkaša od 6 stranaca. U Italiji također postoji ograničenje na strance i samim tim kada imaš evropski pasoš, tebi je više vrata otvoreno, jer otvaraš sebi vrata Francuske, Italije, Španije. Ali svi ti Amerikanci koji su igrali za našu reprezentaciju su stvarno bili dobri momci, profesionalni i nisu dolazili tu da bi samo odradili posao, nego mislim kada su vidjeli da ljudi u Bosni i Hercegovini stvarno vole košarku, koliku podršku reprezentacija ima i oni se trudi da izvuku maksimum iz svega i da daju sve što mogu da pomognu ekipi. Počevši od Henrya Domerkanta koji je igrao, u stvari prvi Amerikanac kojim sam igrao u ekipi je bio Terry Kestel, to je bila godina 2007. i dodatne kvalifikacije za evropsko na menorci u Španiji. Čak smo bili i Cimer, ja sam imao nekih 18-19 godina, Terry je već tada bio, da kažem, iskusan, možda i na zalasku karijere, ne mogu trenutno da se sjetim koliko godina imao. Nakon toga je naravno došao i Henry Domerkant koji je igrač koji je imao milijunske ugovore, koji je igrao u Efesu, Galatasaraju, Unixu, jedan od najboljih šutera u Evropi. Zatim je tu bio J.R. Bremer, čini mi se, zatim Zach Wright, Alex Renfro s kojim sam igrao i u Rusiji jednu sezonu. Sve su to bili izuzetni momci stvarno i
Mislim da su ljudi iz Saveza napravili dobar posao angažujući ih, jer sem tih igračkih kvaliteta imali su izuzetne ljudske kvalitete, a u tako specifičnoj situaciji kada dolaziš kao stranac da igraš za reprezentaciju, ako dolaziš čisto radi reda, naravno onda to nije to, ali svi ovi momci su stvarno pokazali dobar karakter i sa nekim od njih sam i sad u kontaktu, tako da svima stvarno imam, što se kaže, mogu da kažem samo najbolje. Dobro, ja sam za tebe spremio dosta pitanja, ali morat ćemo skratiti imamo još 3 pitanja čitalaca. Košarkaši Bayerna, ovi naši tamo kažu da njih na ulici niko ne prepoznaje jer svi prate fudbal. Da li je takva situacija bila u Berlinu? Pa, uglavnom u Njemačkoj fudbal je naravno sport broj 1, ali generalno Alba ima dosta dobru bazu navijača i na ulici nisu tako, da kažem, napadni da te zaustavljaju, ali stvarno na utakmicama smo imali izuzetnu podršku i u jednom trenutku čini mi se da smo imali 10.000 prosjek navijača u Bundesligi po utakmici. U Evrokupu to je bilo nešto manje, možda 7 do 8.000, što je stvarno za evropske okvire, za ekipu koja ne igra Evroligu, izuzetno visok broj navijača. Ali, kažem, to je naravno drugačiji stil navijanja od onoga što smo mi navikli ovdje u ovim našim balkanskim zemljama. To je ovako dosta miroljubivo, ali su stvarno lojalni, dolaze na svaku utakmicu i nekako mene je bilo čudno da, ali takav je mentalitet ljudi, da na primjer za Bundesligu je dvorana bila ispunjena, ne znam, 9-10.000, kada igramo sa Bayernom, sa Bambergom, tu bude po 14.000 ispunjeno do posljednjeg mjesta, ali u toku sedmice kada je radni dan u Evrokupu, to je bilo dosta manje. Sjećam se, igrali smo protiv Armanija koji je tada igrao Evrokup, bilo je možda 4.500 do 5.000, što za arenu od 14.000 je svakako mali broj. Nakon toga, 2 dana poslije toga igramo sa ekipom Karlsheim Merlins, koja je u to vrijeme zauzimala možda 14-15 mjesto i onda dolazi 11.000 navijača. Tako da je taj neki mentalitet takav na zapadu, da u toku rane sedmice sve je posvećeno, što se kaže, poslu, da se na utakmice ne dolazi toliko, ali naravno porediti fudbal i košarku je vrlo teško. Naravno da je Hertha imala ogromnu podršku i da je imala po 50.000 navijača, ali Berlin kao grad je stvarno izuzetan i naprijed bili smo gosti na utakmici hokejaškoj, Eisbären je također ekipa koja je u to vrijeme igrala, čini mi se, finale play-offa Njemačke lige u hokeju i bilo je neverovatno stvarno, 14.500 navijača i onda bili smo na rukometu, ekipa Fuchse gdje imaju također prosjek 8.000. Onda vidimo od bojkašku ekipu koja igra Final Four Lige šampiona. Onda vidim Hertu 50.000 navijača prosjek. Onda vidiš Albu koja ima 10.000 prosjek. Stvarno su Njemci, što se tiče toga, fanatici, stvarno vole sport i Berlin je stvarno grad sporta i bilo je zaista zadovoljstvo igrati tamo. Evo, iz Njemačke si prešao u Francusku, sad se nalaziš trenutno u Monte Carlo. Kako izgleda igrati košarku u jednom glamuroznom gradu kao što je Monte Carlo? Ko dolazi na utakmice? Kakvi su navijači? Jel vas sreću na ulici? Jel se ljute kad izgubite? Pa ovdje stvarno imamo nekako, što se kaže, ja bih rekao, porodične odnose, jer bukvalno grad je vrlo mali i otprilike svakog zna, i bukvalno navijači su tu i kad si u gradu srećeš ih stalno, stvarno su prijatni, stvarno su lojalni ekipi i timu i imamo zaista pristojnu podršku s obzirom da imamo dvoranu od nekih 2.500-2.800 i uglavnom je dobro ispojena kada se igra Francuska liga. U Evrokupu to je dosta skromnije, rekao bi, ali posebno kroz play-off kasnije Francuske lige zaista atmosfera zna da bude užarena, budući da je dvorana dosta mala i da je dosta akustična, tribine su dosta blizu i zna da bude stvarno za francuske uslove recimo vatreno.
ali kažem, dvorana je dosta mala, grad je dosta mali, ali kažem, to je opet s neke druge strane drugačije, jer i s tim navijačima se više zbližiš, jer ih bukvalno viđaš svaki dan, svaki drugi dan i kao što sam rekao, imamo te neke odnose, što se kaže, familijarne, bukvalno smo svi za zajedno i tu i stvarno nas podržavaju i kada gubimo a u većini slučajeva pobjeđujemo, tako da ovaj, stvarno je zadovoljstvo igrati ovdje. Dobro, imamo još 3 kratka pitanja od naših čitalaca. S obzirom da si igrao dugo i sa jednim i sa drugim, mišljenje o Bilećaninu, Milanu, Minji, Miloševiću i Gačaninu, Nemanji Gordiću. Pa to su, što se kaže, ja sam jedinac, ali to su moja braća, stvarno sa Gordom sam tu od, što se kaže, od kadetske reprezentacije pa sve do sad, ne znam nija koliko, već 14-15 godina igramo i za reprezentacije, a sa Minjom, naravno, Minja je došao iz Bileće u Tuzlu i tada smo živjeli zajedno 2-3 godine, on je bio moj cimer, tako da s njima stvarno imam izuzetne veze i sad non stop se i čujemo i naravno u toku ljeta se susrećemo, tako da stoji izuzetni momci stvarno, i Gorda i Minja, nevjerovatni karakteri i zaista ih je čast mi što imam njih za prijatelje. Obzirom da si rekao na to da još uvijek ne razmišljaš dugoročno, ali evo ima pitanje da li te možemo očekivati ponovo u Slobodi kao igrač, funkcionir kluba ili nešto slično? Pa sad ne znam stvarno, i sam si rekao da ja razmišljam malo kraće, što se kaže, jer iskreno nekako cijeli život sam tu kao igrač i moj prevashodni cilj je koliko godine zdravlje služi da igram. Naravno da sam svjestan da će doći trenutak kada to više neće biti moguće i kada zdravlje više neće dozvoljavati, ali još se nisam opredijelio u kom smjeru će ići taj neki moj život nakon košarke. Trenutno sam fokusiran, što se kaže, na ovu moju igračku ulogu i nisam razmišljao stvarno toliko dugoročno ni o Slobodi ni o bilo kojim drugim ni klubovima ni o mojoj ulozi u svemu tome. Dobro, evo posljednje pitanje čitalaca. Pozdrav Elmedine, ko je najbolji igrač za tebe protiv kojeg si igrao, a ko je najbolji saigrač kroz tvoju dosadašnju karijeru? Pa sad, to su ta kratka pitanja na koje je vrlo teško naći odgovor, izvojiti sada samo jedno ime. Protiv koga sam igrao? Pa mislim, protiv koga sam igrao sam protiv Dirka Novickog jedne godine u reprezentaciji. Igrali smo prijateljsku utakmicu protiv Njemačke u Bremenu, gdje je on igrao za Njemačku i gdje sam ga ja čuvao u nekim trenucima utakmice. I mislim, pokušavao da ga sačuvam, onaj njegov šut zaista niko ne može da sačuva, možeš samo da mu malo otežaš, ali on to se izvodi sa takvom lakoćom da odbrana tu ne može baš puno da učini. Dirk Novicki je, čini mi se, svakako najveći igrač protiv kojeg sam igrao. Fizički najjači je Nikola Peković, koji je u to vrijeme igrao za Partizan i čini mi se da čitao sam neki intervju prije možda par dana da i neki NBA igrač također rekao da je Nikola Peković jedan od fizički najjačih igrača protiv kojeg je igrao. Tako da ja se slažem s tim da je stvarno, što se tiče fizikalija, on tu broj 1. Evo, pošto si ti odličan odbranbeni igrač, reci nam za kraj tvoju poruku kako da se odbranimo u ovim teškim vremenima. Pa ništa, nema tu previše filozofije, što se kaže, onaj minimum koji možemo svi da ispoštujemo, kao što sam rekao, je da ostanemo kući kad se to od nas traži i da pratimo instrukcije ovih nadležnih službi, šta struka kaže, to je tako i mi moramo da to ispoštujemo kako bi se ova situacija što brže smirila, jer mislim da nikome ne odgovara da se ovo nastavi, ne samo sa tog aspekta što ćemo ostati kući, mislim, da li je stvarno teško ostati kući, ne znam, neko traži od tebe da gledaš filmove i serije, da se igraš sa porodicom, da, mislim, treba razmišljati malo drugačije, mislim, toliko života je ugroženo, pogotovo ovih
starijih osoba. Ekonomiji prijeti veliki kolaps. Mnogi ljudi će da izgube posao, tako da ako se od nas traži da ostanemo kući, mislim da je to minimum koji možemo da ispoštujemo i kako bi se ova situacija što prije rešila. Ništa, Elmedine, hvala ti što si nam dao priliku i da te upoznamo i da te čujemo. Mi jesmo možda još uvijek ovako anonimni, ja sam anoniman kao sportski novinar, ali eto, dao si priliku da se upoznamo i mi ti želimo svu sreću u karijeri i da stignemo srećno u Bosnu i da se vidimo na nekom parketu ili na nekoj pivi. Hvala puno. Bilo mi je stvarno zadovoljstvo. Hvala na pozivu i zaista je bilo prijatno razgovarati s tobom. Sve najbolje. I pozdrav svima koji su nas pratili. Ništa, hvala tebi i vidimo se. Hvala.